Ko e lotu whakaaho ki ha whakalotolahi mo ha whakatua melie me he wholofola. Ka veinga, pole pole me he eiki. Potu wholofola ua kolinto wa heong fulu vesta fitu ki he tahavalu. Ka ko ia oku pole pole ke tu unga ene pole pole me he eiki. He tala e hai ko e mālo ia, aia oku ne sani ia e ia. Ka ko ia oku sani e he eiki. Amen. Ke tau lotu. O tua mafi, whawhetai e mau aho lelei ma aku. Pea fungani e ku whakawhetai ko e wholofola o e ahoni. Oku ne whakatonu au mo whakahino au ki he pole pole i ha aku ngā ue. Ke tu unga pe e ku pole pole ko ia, mei he eiki. O ikai ke tu unga e ku pole pole ko e uhi ko ha aku lava mea. He na e ikai ke tu unga ia i ha aku iwi. Ka na e tu unga ia he tokoni mai ai awhiona. Māli e ho o whakahino, he oku hoko e ku pole pole ha aku ngā ue kua lava, ke puli ai a koe na ake tokoni au. A ko i au sisu, ke mahino lewa ki a te au he ahoni, i longa ha ngā ue lelei te u pole pole ai, pea ke tu unga e ku pole pole, me ia te koe pe sisu. I ho hua whape sisu kalaisi, ko koe hopu whakamoui. Amen. Whakamaloa ke te koe o ke kau mai ke tau lotu huwhia he howani. Mālie ai whakahino ai wholofola o e ahoni. O ku lahi e ngāhi ngā aue lelei o ku tau whai, pea tau pole pole ki tau tolu o hoko ai a e tau hikisia. Ka e ngalo ia te tau tolu na a tau lotu mo kole ki he eiki ke tokoni mai. Ko e whakahino o e ahoni, ko e pole pole i ha ngā aue lelei kua lava, e tu unga pe mei he eiki. Pe ki hano toi whakalea e taha, ke ave ko toa ai langlangi mai ngeia, ha ngā ue ko tau whia, ke langlangi ia toko taha pe a sisu. Ka toki pe he lewa ha ngā ue lelei, o tu unga pe e ne pole pole mei he eiki, pe a koe toki ngā ue ia, o ku whakamalo ia e he otua io, te utoi ai atu, i longa haate ngā ue lelei, ke tu unga pe e te pole pole ai, mei he eiki. Thank you to you all who have joined and followed our Facebook page, subscribe to our YouTube channel. May God bless you and continue to look over you. Our platform is about providing hope and encouragement from the Bible, and through Jesus Christ, He will always answer and protect us throughout our daily walk. Again, if you're new here, welcome. Don't forget to subscribe, follow our social media platforms to be kept up to date. Should you have any prayer requests, please send them through, and of course any birthday blessings and wishes, we can hold hand in hand and lift it to Jesus in prayer. Thank you and God bless.